thila zong nu in asu ngol zawa bible dam le pa hi tun hin pathian thon hi leti ve o aki doi mong point aki doi mo be se ajingen loi mi tam ta in don but dazing kum venne a hin ti ve ala bang khat viewer tam ta chun don but te ding na hin tiket ve ke le kyang sa controversy kal haman aya chu ama sa ka vida ong ka sei ta in na tu sei ka hin wat ding don but thei chi a hi la hin don but ka ting don but thei chi hi loi le ka hin don lo din he ka ti hi hita bang ka la khada sa kom lai ta chu kawet na hi le mi tam ta hin apuna yumvin yong le pu na lo thos to pi cho mai po in kong gi gyal ha na chu ipi ita bang thilangol ho khat ji a i ti pathin tu ta phong do lo ding ham min pathin tu het no mai le pathin tu chu hil phat ding hi chu me tia chu ka gi gyal ha tu nya hi chi ching hulam thila zong le no in asu ngol zawa bible hindam le pa hi pathin thu in hil kit diwa kong gi gyal ha e chun ni so bi pawin zong phate ke cha in thilha to bible na su tu le ma sang chun thu ki sei hi ngain lang pathin thu hi ania thi ma sa pau le chun tia a vela kiniaw sa ta ba kai mena ka hin tip nai in pathin thu hi adunga vaya na cho cha velia thilapu to bible su tu le ding na gut pa hi nam sit na ding len ta ye chun hi chiong lhun ka chun pathin thu zo hi na gyal kho ma sat dinga bible thu hi na ngai ding ka hin ti mena hi ye chun athu ni pan ta hi ti bin na phat shot ta jong lut lo mai the hi in aya cha poi mo pen ka bo hi ka hin don but ding he thu se yu si ka hin don but lo ding aya cha abui na pen hi chi ka ho hi ka hin su pi gon hi in ya chu kiniaw sa ta pathin thu ngai lu ya hi le phate ke cha ayat thiam ding pathin ho pina chang te ding ama wang thil ha zo chu kai lut te ding agut na hi la wang chu idiong le thu ki sew na pum het thim lo ding tua angol sa ngai hongol che na lai di o ya chu viewer ho zo sin para chi changi ne vekit hitivin thu ki sei ho jong aki sei pi ding pa jong hi in viewer ho ading jong hi win hoi te ke chai ni ngai su ke diu pathian thu in dop sang kit diu hi diabol tu chutni mo han lang krista chu dop sang in han lang diabol tu sei ho chu chut phan man lang bible tu sei pathian tu chu dop sang in ta hen ye chun tu ni hin itu sei ikipat wa pat na hi pathin ilung sung kot o hana thu ta het thim na ap na diwin pan la hi ti ve ti su ilung kot hong hi ti ve ti su ka taw na hi ai le thila ki ti hi huang na thu pa phong dia pathin aman cha ji ham chi hen ki dong hi ti ben ai la chi hi idon but masang win hi chi thilha hi koi sim ham ti hi he ma sa hi ti ve thilha ki ti hi pi hi ya thilha chu kona sim ham hi chu ani het chin ma sai ti win aban ta la pathinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phong ding salvific truth reveal dinga aman cha ji mong hinam ti ne wat diu he Ezekiel bung som ni lege chang som lan ya pat som langa sung hen simi ti win bible chang hin siming kate ba kai pathin hi tin sei nangma chamkim na mohol chi na dim set hoina chamkim chuna hi ban ta le nangma pathin hon idana nan umtan song mantam za zo se song san song eng song mantam song eng dum song gel chule song san pol song dum song eng dang song san thip chule sana in ki tomen chule na khong cha le na theile ho ki sim dan chu nangma na ki sim ni khwa nangma a ki gonga hitai anetin chule nangma khu khuma pang thau ki nu cherup chuna hin chutia chu katun do na hi nangma pathi mur sang thing chunga nan umin mai song la na chi su na chi taw na hi nangma na ki sim do ni khwa pat nangma a thin mo na akimu do ka sin na lampi ho chamkim na na hi ati pathian thu chu isimu imu do su ke chana ya chu iwat ting hai la bible dung ya chu pathin in nol na bai chamkim sel van til lucifer chu anasim hi ti chu ki chen ta ki mu hi chule pathin in hi chi lucifer anasim hi ama chama dei than ki sim theina jong ana pi in hi chu conscience tiu sila pa ya na chu na ani pi yong le bible dung zui ta imu dung zui wa chu van til hi chi lucifer chun ama lung cham ta hi git lo na
na ahin ki siam do hi ti chu ki chin ta hung ki lang hi athum dan hi iga agya ji ting le e ho dinga chu het thelo ding thil tam tam ji a ye chu ipir ma sangu leisi ki sim masanga thil so ni ta in hiong le lucifer hung git lo masanga chu ga agyal thei khat chu e ho jong hi anum lew han na ama to hin anga yai ki ngai lut diu cho iti lai thil su an hi tam ti chu koi ma chawang chun ke chin zo lo mai thei hiong le lucifer hin alung thima git lo na le do no ho hin pat masanga chu phat sot pita hi pathin na lung hlai se le ke pa ta ne to te ding hi het sai pathin asim mi te ho hi robot tabanga asim dan dana program tabanga pathin zong ani sim thei su ke hi wa hi ayin la robot ki ti chun ama chama ngai lut na anei thelo a hi het sa wa he na ngai lut na di ta ki ti hi asi aphading he sa pum puma ki si ma chu ting tal do ji a hi ti hi het su ke hi ji ya chu sei ngai lo ta a cha te hin huin bang ding han lang hi zong le nu le pa te hi chi chu he pum puma naw sen ai ne ji thau thau cho na lucifer lin do na hin bol ho chu thilza chom chom ding gyal na ji a hi pathinin epi ha ani su thip lo hi cho ban ga ma ani git lo pe ha chu a ye chu aje ma sa pen khat chu i phemi ti hai le pathine asim sa zo si hi ama chama dei hlan theina hi api mo mo nge ti hi ilung dan na lo diwa pathin lucifer na to chu ani phal hi cho git lo na ni bol ho chana aje ani na kit khat chu hi le i phem ti le lucifer lung thima sit na amu mu pe chun pathinin ama chu ani sumang jing han lang ani that do jing tale vantil dang hole thil sim dang zo sin lucifer zo hi midi pa hi in pathin hi adi poi ta lungyal avop dingo na hi sun i ti lai jong le thil sim mo hin pathin ngei lut na le pathin mu thim na nei thei ta lo diu cho hi choi a chu chon sit phat lo na ki ti hi aga asit dan oi lo dan hi miu sin amu chi theini dinga hi lucifer chu pathinin anamo vet vet na a chon sit na to cho ani bol jam sai a zo na ke dinga aje kit kha chui phem ti ai le mi him te le vantil ho hin pathin thupi ngai lo si a go na chang ding a hi ve ti ki chat na ji a pathin a hi no kha ding hi pathinin a dei lo ai ma lung cham mo nga hung kon do a ngai lut na di ta pathin i ngai lut wa i ho di hi pathinin a dei hiya chu pathinin lucifer chu hi chan gya chu git lo na ani pat do a ani bol do wa nga chu pathinin ani su mang lo hiya chu bible dung jai mu chu phem ti le thila ki ti hi Satan thilha ki ti hi pathin sim hilowa lucifer ama chama hung ki sim do he chu ki chin ta imu do kha chu hi ya thiamwa ya chu pathinin vantil cham kim sela sim hi in ahoi pen la pha pen dinga cham kim sel no la be ya sim hi hiong le hi chin no na be chun ama chama thilha ki sim do hi chu ama sa pena he de di ka sei do no ma ai le hi chi thelapu chu thilang ki su yo chu pathin pi hin lota tu pun bung som la ni chang sigi ju simai le twin wana gal ki satan michael le avantil ho chang sin dragon cho sat tawin hi jun dragon le asol cha hoyang chan a sat thu tawe ti cho na ya chu thilang ki su ta wana do na pat pha chu wana gal ki sana hin bol oi ta chu wan gam chi tabang gam ni ong chon sit lo na ki tha ki mat lo na thi na man na lo na ti wi lo hi chmu na chu gala hin pat doi choi chi thela pu hin chu ting ta le gala hin pat wang chun azau ta povin chong le wana am hoding chun mun akimuta pon chun dragon lin golui diabol satan thila pu ki ti chu ama chu vanui lem la pa in ama chu lei si na le han om tan chu le asol cha ho jong ama to le ha than om ta ve ti se ki chen ta pathin thona sei ya chu so thilha ki ti chu satan le asol cha ho ki sei na hi chung hi bible ai thilha ki ti chu hi chu in vanui le si athila to i het zo siu ki ti satan asol cha ho jing na to na ngan hi chi amas sa pe na het de ti hi bible a kora ka sei do nom cha in chule ipji chi thila ki ti ham satan le loi ho chu na ipji thila ki sa jing ngai da ipji thila ti jing ham first timothy bung li chang ni chu isima hi le thagau thing ki chen ta na se di chu ninu nung lam ting le mi kim khat ta sa ko na pul ta sana ko na pul hading adi yu chu bible thu
ko na ke hai koi ho pathin thu hian lama ta san khat ke pom ji ho asai na hin na choloi chu hungum ding thagau mi su lam vai du ha thila thuil tam tang lung lu diu hi chu ama sile phet na thi sa kidap tam mi phalem thu zo sei ho akona hung do ding heti chula imu wa ya chu bible sim dung ji wa chu thu zo sei ki ti chu thila heti na hi chu aku tale Satan is the fathers of lies chula zon bung ge chang som li le li na chu ya chu Satan ki ti a hi na a nature zo sei na zoa mil hem le pa mi pui cha ve pa ama adinga thu tam lo thu asayo si achama zo ngan sei pa hi a chu bible in hi to bang zo sei chu thila hi ati he ma thiam ta wa khat ve hin repeat ki ding pathinin Lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lalto na le pathin dan thu veng be la Jesu Christa nui ban chat na vana til sim zo si cham vai hom dinga ni sim khut su hoi ta chani yang le hi chi van til chu git lo na ain di sim do tan a sim do pe cha pathinin su mang ding ani gu jing han lang le athil sim tam ta in Lucifer le pathin ki ka di muna he thim lo de ya chu ye chu Lucifer na to chu tu chen he chi jam sai ai chu a git lo na vanui pumpin ama mo mong ai he do thein dinga na hi che pha na chu hi tia git lo na ain continue pha chu gal ki sana hin pat do a chu pha na chu pathinin leisi na van ong hom la ain le ha na hi chi a le ha holoi le asol cha holoi ching si to hi chi Lucifer iti pau chu amo chu thilha hong ki ti ipia thilha ki ti ham ai chu amo chu zo sei zoa mi hlem mi pui chawai a hi wa chu thilha hong ki ti na hi chi thilha chung nung pen chu fathers of liars Satan iti pau chu hi di chu tu chana isim do chu hi ai le lai ka do nom chu hi chi mi zo pa le aloi thilo ho chun leisi na to thu pi pe no chu pi tam ipi tam to ai chi thilo na to thu pi pe no hi Bibles ve hi ti ve number a Satan kiti vanui pum pi hlem la chu ati ama chu le ya le ham tai de ya ju Satan hin a bol thu pi pen chu hlep na vanui pum pi pui chat ve ding ti hi chui chu ama gol chu a gol chu chui bo so pi tio ma sa pen he ti ve chu anin a chua chu ni som li sung chua chu ni som li sung Satan hlep patep in aumin gam sa hang la aumin chin van til hon ong zong le vin a hi ati imu ta wa chrai muna Jesu Christa gam tip ngoma hlep patip mam pe a chu na koina hlep ha Satan hi chu ya chu ama na toy hlep na hi ji ni mak bung kha chang som la thum nan sei na ba na thum na hiti ho chu thilo la gaw jing hi win mel chi na kidang dang ba sai thila ka ti chu ka sei ta chu la hi chi thilo chu pi bor ji wa le si nai thil kidang dang a bol ji he ti chu na zo thil kidang dang a bol ji he ti chu so pi te ho khat ve repeat ki nge hi chi thila pu le aloi ho chen le si na to hai pi bor ham vanui pum pi hlep la he mo na to thu pi pe na hi chu ding ta le mi him te patip Jesu Christa patip bangwa chu mi him te hi patip le ding na pathin mi na hi nam na hi lo hi nam ku chi na bol the lam ti ho patip le ding hi Satan le athila ho na to ai jinge so pi ti ho mi cho mi su mul pho mi na he klep le ding ti ho hi amo thanup na le ato gun thu pi pen hi ti chu hi chi principle hi imat do ma sat diwin avia vela ka hin repeat ban ta le amo loi chu thil ki dang a bol jing ve ti chu ta ngai tu ji chu ngai tu tang no hon jong Satan thila pu le aloi ho chun thil ki dang a bol ji ve ti chu ya chu pathin thu ni pi sem ti focus lawa thil ki dang bo si a na lagaw hin ku hin na patip gu nai le hi chi pa nung zui na hi jing di chu na chi theu ngai alin a pi sei kina a ye chu i so piteo he si jinga chu akile lai tai ama chu i pathin hingwa amo chu asuna jana a he si jing ni a Bible chang ka ta ai milam thu pon mung som la ni chang ko na hin na ya chi ve ti ngai le Satan ki ti chu mi he si pa he di chu pathin mi te he si jing pa he di chu imu wa ya chu my accuser hi chu part sha to tham chu accuse si jing
ya chu ama nung zui ho jong chun mi accuse a hi na yo siu mi accuse mi thila ngo ding mi kawa ngo ding na mi sumdua ngo ding mi ping tha lo ngo ding mi pathin mi hi poi ti ding mi pathin na tong the ni poi ima cha ban bol ko bula pathin thu na sei se ti ho to ma mi ngo mi he sit hi chu am ho nung zui ho hi beti na chu imo wa ya chu lei tu la ho chan tong ki to cha cha ying ni hi ji certain pan nature hi phat ke san he tu wai chule agup na ama chu atila pat na tol that hin chule zo thuta ading lo hi aje ham ti le ama chu thuta amlo zo pa fathers of life imo wa ya chu bible tu sei zo sila chu satan in thuta asei na ding mu thei mo mong lo chu ting ta le thilo pu chun hoi lai ta he pathinin hu hin thu sei do thein ni ai man cha thei ding ham na ki pum mu lo cho bible chang chu la chu satan nature thilapu nature imu hawa chu man tale ma chu mi zo pa hi mil hem pa hi thuta am poeti pathin do pa heti pathin mel ma pa wana ko nang ki son la pa heti na chu dek da le thila he ati hi thyo hi imu chin su ke hilo ham na so pityo imu chin mai le hoi lai cho ma chu pathin he men cha ni mu oi dem pathin mi zo pa hi ati chu thu ta sei do ding le pathin mi te hu hina thu phung dia i sei te na lai dio ya chu pathin in thu pha sei in satan thu pha sei kha lo hil ai ya chu hena sa satan jong thu pha sei hi ti ku te chu pathin sanga satan ta san zo i naw ki phun na ai ya chu hit ta banga thilapu nature khat ki he a ki mu chin sana ai wanga pathinin thilapu amang cha te na thu pha sei ding ain mang cha te mihim te hu hing na thu sei ding ain mang cha te ki ti theina lai ki ti chu pathian ta san sanga satan zo ta san na hi zo so pityo hi cho chu mu thei ro ham ka ti zo tu nya hi ya just lai mu na question ko bolo hi ki screenshot in lang na ching khola me asu ungol pa bible dom le asu ungol zo bible hin dom le pa chun phate ke cha hi chu ven lang phate ke cha nang le nang na ki holding ka dei ma jing a hi ya chu hoi ta ke cha thilapu hi na zo si hi pathin aman sa ding dan mong ki mu thei lo hi in avia vela cha hi examine iki bol din ka dei su ke jana hi chule na ngai tu dinga ka dei chu phem tia hi le fc bungup chang som la ni chu simai le aye chu e ho ta sa pe la ti san to ki bun hi po ve pi pui tha thu nei hi je vanui mu thim vai pu ho van mun ha thagaw gi lo eng si ho to ki dau hi ve ti so na bible chung ki chin ta sei cho na le pathin thuin thagaw gi lo to ki dau hi ve ti la ya pathin ma man thagaw gi lo chu ku ki te salvific truth reveal dia ain sol kit ding iti na lai diu ha gel di chu gel te nga hi mandal second corinthian bungup chang som le lia pa som le gup isimai le muthim le khuwa akiba anai piumam belel le krista ki tunai piumam ai roi le ata san lo to ipi chan anei khomam chule pathinin thing le milim ho kheu tu na ipiumam ati cho pathin thu chun bible in pathin le satan na thu ta le thu zo muthim le khuwa akib an na lo da hi banga sei la ya pathin thilapu chu satan pathin thilapu satan jo aman sa ahi ti te na lai ki ti chu pathin sanga thilha zo chu ingei lu zo ti nai chu ni chu hoi ta igel diu aban ta le ngai tu ki tang first corinthian bung som chang som ni la khat nang hon pakai khon le thila khon na don kop theilo ding pakai an kong le thila an kong nom kop theilo ding ati cho ai le pathin thu isim nung ji ya chu satan ki kumna ki phat a ko nai pathini igi dal se ding ei hil naw cho na thila khon pathin khon don kop na ati cho pathin na chu pathin ki chi chan hi ding satan na chu satan ki chi chan ding ti nai cho hi da chu pathinin thila jong ahin sorning aban ama jong ki phung ki ding thila le satanin hi da chu na po hom sa jinga thu phun khat hilding ki ting chu I phemi bol naw hi nangin satan pa chu pathinin salvific truth reveal dinga aman cha the na ti jing na lai chu iwat na hele na pu dia bol mi zo pa to ki kop ni dan chu ki chen sela pathin thu chun na hi naw phun lo chane tua bible chang in sim do dung jui su ke yung ki naw dung ja chu satan chu thilha hi pathin mel ma pa hi pathin do pa hi mi zo pa hi
na thuta nei lo pa hi vanui lem pa hi lem na pa hi chuting tal pathin mi te he si jing pa hi ban tal mun ting gam tin vanui pumpia zo thil ki dang bol pa hi ti chole bible chang first peter bunga chang get langa kp ba kai bunga mi chang hlijing pa ha ti cho hi ta bang ta satan hina ti a sei la ya pathin satan chu hu ina tong ding le thuta phung dinga aman cha jing na lai hi kitia thila pu thu sei ki ta san te te na lai chu I phiam ilung chang wai vok mi na ye ti chu bible thu ta san nom nai lo a satan thu sei yo ta san te te ni nga ki gut na lung chang I vok naw cho ya chu psychological problem ki hu lo a OCD obsessive compulsive disorder zo na ne hi cho chu king le OCD ki hu lo a spiritual amnesia hi cho tu nya na bui na hi chu he so be pa ya chu nangin hatred puman na pupa ipa na ta asan diabol thilapu mi he sijing pa pathin mi te zo thua hlem la vanui hlem chawai pa asunga thu ta umlo mi he sijing ke pa na ta sana ama banga mi he sita ding le na viewer ho anga mi su min sit na thei top dinga hatred kamchang na hinza tabanga cho kahin bol hi pon ain la pathin thua kona phate ke cha na thu bu zo ki zan ta setan na man cha thei la sa lo dan pa zo kahin ko mu nei ya cho psychological problem nei kyu nei pon OCD obsessive compulsive disorder le spiritual amnesia nei zo nei ti tu na ki holding in ka dei zo in nong ki le do gang chal dinga pa kai mina ka tip nei ya cho tu na defend hi koi madang hilo pi cho thila ko lu nu defend ne dinga hi bungai bible na dok le le cho na bible dok long chu ka den ka sei ta chala na thila pu yo cho koi lut na te te dinga bible na dok na pathin thu a hi na bang ta adop sang na pathin thu dom na hi pot hi chu na nga dinga man tha na hi ti chu ki chin ta ka phon do pi nom nei ya chu what is Jesus mission chei na pelan he da ka dei chu what is Jesus mission first John bung thum change John sit bola chu diabol hi na aje chu diabol chun atira bula pa John sit bola hi diabol na to zo si sumang dinga pathin cha pa hung kilai na muam what is Jesus mission Jesu Krista na to chu na diabol na to yo si sumang dinga hi bawin diabol chu thu phung dinga hin sol dinga hi ko muwa ya chu diabol na to Jesu Krista na to chu muthim na to satan na to thilapu na to sumang dinga hi bawe nang hi chi to ki kalchun pathin chu satan pa mang cha danin sei sei jing in lang masanong ka hin satan na het thim loji atuna hi chi pathin satan is salvific truth adinga aman sa hi lodan only deceiver only tormentor only destructor dinga aman sa zo hi dan pa hi kichin ta tuna ka sai do no mai in ya chu gmf dia chu pathinin satan pa hin man sa hin sole na tiwa hele gmf dia chu phat theina dinga hi pon satan pa sungkula tangning le thina man na ko khwa halu dinga pathin na hin sol pi aya chu thu ta ta sanum la zo thu na ta sannom je ya chu zo thu ta sannom ho chu pathinin aman tha na diwa ngol na lagaw asol be ji ya chu hichla chan ha lum num lai le ama no kon chun hung do thu pun bung som lage chang ni chang thum chang li ama no kon chun hung do win spiritual babylon ki say in tuna ku ki tela spiritual babylon min amu them chu thila ko lu noi nu chin khulam thila to ki chim khom noi ama na su ngol la hin hi chi nu su ngol na ya chu bible na hin do mi hi chu I te on na lam jang lo de hung do lo in ti chu pathin na ko nai what is Jesus mission and now what is our mission our mission chi phem to ai Ephesians bunga chang som la khat ai muthim na to ga nei lo chu ke kop bi ho amo chu su salun pho salun hi chu I ho dinga ina to thilan a hin sayo si amen hallelujah amen ti ding hi bowin chuna thilan na pathim in solity le welcome za khut be to baza gin to wa choila to welcome ning ai pon thilan na to na ki tiu si chu ke kop bi lo ding social ding ti hi ai ho mission he pathin sa te mato ding a mission to be pen in tunya thilha zo na welcome ai le hi chi mission ai pang nai lo na in pathin cha na hi thei nai lo ding ai in pathin tu to na ki pum mat nai lo ti tunya ne het ding ai pathin thu a na hi a ba kai ngai lut na hi ai le tunin pathin mission le
aman mission bol dengan na pi pen hi tu nya subul ya na ki gut gut di ni chu tu nya ka sei do no me tu ni ki ngai tu mong tang na thilo pu hunga pathinin van pau chu ku ki pau na hial tai hong ti ho pau na ta sana na hing chang wa van gam alut ni tawe tiong se pau na ta san wa mo si tingol ka pi ni tawe tiong se pau na ta sana September 25 September ting le separate immunization ka pi ni tawe tio pau na ta san wa hi cho ta bang be thung se pa mission na chu lu na bible na dam hi chu hoi lang na hun gut tu ding ngai tu tang hi ta bang be ma hi chi thilangoi de du khat hi lai mu na azo zo hung phung pa khat ta san the ki ti chu psychological problem ngan ki su tu ti lo hoi lai chu lung thim ki su sel ngan ba na hi diu ya chu psychological problem na nei bo se hi lo wa OCD na obsessive compulsive disorder nei ngan ni hiu chu chiting tala azo na pe na spiritual amnesia nei na hiu chu ya chu ta banga chu spiritual babylon na om na hi ben pha ta ke cha na ki gel do diu hi pa kai mena ka tip nom na hi we chule a chaina a ka advice nom la ka sei nom kit chu Christmas chung sang thong nen sin Christmas chung sang thu ka sei pen chu mi pi hil thim na dia date to date fix a ka hin sei la me me ka ti a date chu a hi ka ti po in mi a history chi dan le a khangbuim ki su dan le order hung chi dan pa chu mi pi in Krista pin na phat le season chu a het theina dinga hi chu order chu date to date a ka hin khut me me ka ti chu chu ting ta le hi chu order ku dan nya khut theum chu khat pen chu summer season lai khat pen chu autumn season lai khut do thein ding me ain la abeilam pe na kin ka hin se pa chu mi pi ko ma ka hin se ka ti sai ya chu chu thu pi ta la ding ipon a hin la a ki he do thei pen le bible a ki chin ta ki mu pen chu phal bilai December 5 ma Jesu apiang poi ti chu helechon ti chu ki de ya chu gamtin na hin ko da gamtin na hin sei sau na ding thu nai sai lo December 5 ma khung ping ka hi ti pa chu thila pui bawin Jesu Christa hi poi tin he ding ich chu chom cha tu nya khain sei do no ma in ya chu thila dol le thilan ato thu pi pen le Jesu Christa thilana to sumang dinga hungdan salvific truth reveal dinga pathinin thila ki ti aman cha ngai lo dan thu chu na he thi mo be se jela na ki doi mo be se ya su tu nya pha chang kai na kan hil nai in hi chan nge ki se no nga pathin thun na hil chi non he the nai lo ai le amang tha te da ki san hi ti chu ne ding nang kiu na hi lo na pi nu ching khulam le apum pi le nam lam kai cha ki tung lo si hin nam pum pi sumang tha ding le satan fungkula miyo si puilut dinga satan man cha phapen na hi ti ka sei do nom nei ye chun hi tia nom na lo ding chun tu nya pathin tu sei ta san ti so ka tip nom nei chi so ka last advice ai in pathin phatheina bu han nang na lung thim na chi ho pathina ding hin mang chan ti so pa kai na ka vai la nom nei pathin phatheina bu ta